Yang sebagai baru saya ni ke YouTube channel kebekerjaan KBM Solar Technician. Teman-teman ada punya pi kumno bapin connect. Ya kan ni ke drill ha ni bateri solar. Pin pej tik kan hikaya pi kenang bapin la ban smutu bakumno ngila ban connect. Ia ke drill mesin ha po solar. Teman-teman ni ha ban tahu sua ia ke voltage jong ni bateri. Da kabang ipinon kam da uni multimeter tingin tahu ia ke voltage uni bateri udah kat no voltage. Tementang yo iba ka voltage uni bateri ke don kalai. Tekum nungin le ngin shim ka drill ngin ped ya ka voltage jong ka drill. Kani ka drill kedon kam kamba aspa LIFO voltage kenang bakal laban im ngani. Ada pi kena widi reak hau ni kenum long. Tekum ta vidon kam ya ka ban pendon kam da ka konverter. Ka iga konverter ka dega ta ka tiar ka ba convert na ka R voltage sya ka aspa LIFO voltage. Tekum ta pi ha ban pendon kam da ka konverter kenang ba pinla ban pendon kam ya ka drill. Kini kadika taka konverter mo. Ka konverter kaya fair na ka inverter. Ka inverter ka convert na ka DC siya AC. Kan ba ka konverter pada ka convert tang ya ka voltage. Na ka high voltage ka convert hadu aspa LIFO voltage. Kemudian ba kani ka konverter ka kam biang ban ya ka inverter nomor ba ya kani ka konverter ka ai prapho persen bangin penon kam. Kat ba ka inverter ka ai tang 100% hapo 100% kala low no kala shut down no ka inverter. Daga konverter pada 20% kamu ka kham ai bon ya kapor te kata ka daw ngi penon kam daga ni ha kapo ka solar. Te kumno bangin pendaj ia kani ka konverter Nigong piu ya uni udai upasau. Te kemudian uni udai positif kuat menghap pendaj. Ha uni bateri uni bateri bapun ya uni wayar pasau. Tapi ngan pendi ya pi mentah. Mat uni pada udai uni ketif. Tapi hak ban konek ha uni hi ubayong. Uni bateri ni ni minus. Tekum no bangin on tempat sini sekamat kadon keju on. Nama nang ni ingin on dia kena ke inverter. Kalau konverter mau kamu degi inverter. Tapi yo iba kala me tengin tes jaga voltage mo. Tengin tes jaga voltage. Hii bawa voltage kami aspa LIFO sau LIFO kemudian ba kalau long bangun penekam ia kani ke dalam mesin. Nomor kani ke kam aspa LIFO. Tu aspa LIFO. Tu minta apa ingin connect.
si uni hang ni pengen start na gani pi baka along baik tetang kom tu hi ke video kelakon te ada bidang kuat pengcai kiwai sobha sa komen but saya tu yang ke pidon kam bangan pen dengan hikai tangom tahi bersibun